Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Ladang imle mengipat mentah mano pat balik. Ai keburom ya bi baro. Kibla plai ke power ke koridor ke jompi. Kumang ila khot lawe ra kerting jom VPP. Bagi badon men siam. Baso ya ha pan ki issue. Nganget bagi wei ki bam siam nala bandon. Kamut bakim ya ha. Rena mar ki dau lesi ki bam la pan kian. Renganget skam. Bagani ke ki issue ke bangadapan kular. Hau pai pa. Namang ila ya isya mentah. Lasan po wei telik Islam ki bla dab dia. Enough is enough. Kadai kasur ka bagi kuat batan pau ka basai ya ka government ka MDE 1 but 2 kadai ka 2 ai buram khamtam yang baardan ubrang nongyalam ubagadang penkin mau by in the absence of a strong and effective leadership the revolution is bound to fail, but in the presence of a strong and effective leadership, we are being able to revive, to restore, and to transform our beloved state. Hanegapor, ibuan pau kendiat, bagadai kabasyongnya, kabasyonghok, ban kabasyong nongrem kaniki issue. Kini ibadah na suki kiyong hana bangilay sa surok nihapan wan ginapandab na kajong kakamram hapo assembly tangba kiyong bagimdan numbers kimbut bakin kentran mo ngikapan kira na basay bawa gimdan ka numbers hapo assembly ngidon ka numbers yapi upay pa ban siya namar ka reservation policy kanay kakmir Karosto kali katrat, namar jongkam mentah, bersage no si sedon, hak bede barka rokom pentrekam, ya karosto system. Bapan pai parcika kami, kabade ka reservation policy. Kabalang outdated, but jongkam, ban revamp, ban pertama ya ka, lem kontra, mengikum ko VPP, ban mapikum pai pa, ubang yung the voice of the people party. Ka voice ka jongi. Ka voice ka jong pi ba ka voice ka jong ilang paro ngen pen ki ban pen orong ya kali ka jing temu namar balai la sutok la sukor bros kata kiong hana bakali ka policy to tep sai bakali ka conspiracy kamdai ka policy kali ka jing sala persya yaki kon sama jong ka jai pulio ka jongi kamot bangilong terminal kamot pengisi lani bagi sun yakiway pat kijak benriu ni ko ban kada basai ngenom pelong terminal ya kene ki isu ngai besar ba pipat manobat mu ban pelong terminal lemba ne ki isu tang hejing lo asap chong chief minister namar bu yo tat ya kita ki nyangko mu hapo cabinet khararmut sipo he wan usim kabu uci minister ban pas ya lembaga kabinet habri ka roster system ban pentrekam baban yo kabu pat collection ngako abang bitangkan ni bakal ni reservation policy kamdai kabalong ai kalong purely illegal kalong highly illegal kalong bean klam legislate ka klam pas lembaga kabinet klam pas lembaga floor of legislation baru kemasen ni gubernur nama terkadau mau ia pita kan ekoi token persiap yang yakun hadu penginda yo ban pelongkam ya ni kecik tibu nak bentak kecik bet jingbiang nama radian sanpo senam kipor mata sanpo itu senam bayar membawa sanpo senam mensyap senam anak perkemau bakam dei ke jele bat kigaro kam dei ke bagi isi garo kam dei bagi je kikasi rewong ia pi ilong so concern niku slai pala habagi pek yala ka jong ketela sanpo senam jakap kan kiyo kahia demat kadau kani ka isu ka mangi isu menta po jelam si ba arden ngen pen ngia choplang mereka berpiu pai pa hadu bangin yo tau so
Kalau kecil job ndai jongi ke parti, rei jong kejela khamtam ki khon sama ki badai ho. Namat kedau sai wei pat ba kwa pen kemau pi. Boleh yong badam kam. Ban pai saka kami ka badai ka reservation policy. Namar karton constitution kedai tangka jong ndai nei ki linglang pat ya ka academic. Ka solusi banong. Kecing donong jong kejela kedai begitu iki khon sama ki batubit. Demat kadau ku bersupai sekoi kalian nak kalian ke akademik nak kalian ke pulih putih nak kau ipat kijai penrio siteng leti kuan paino kan no kacung tonong yang celah tingin kuah ban keren sibon pelat kiki bro nomor kapor ke sabatai nginget bat kombat nginget di kuat pergi mau tani kau nginget su yang ketien nginget yang kakam tani ketien kuai sibon dari berkat